Waangalizi wanzani washilizi watukufu wezemba za matangazo za hatu rangu mlio hunundani nana mlio bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo rija wazima husiana harumai club de journalistes ili rijari mweneseni ezashelewa banunti juu kojuhamba ihawa jimla ipepe yao haruma ulemengu tusana salam juu ya ngarjoka na mungu aibenza leo ranzar ko membabi ile suala ikawo wa komori ngodi ngoi ngojuma ujuzi sana ile suala lahizin sabu zahibar hindi rjoka na banu na umahazu hizi iliwa 20 na mfukare nge sababishao zinjienzi yani yele suala ila bili dele suala lihusuya nao ni wananyasi wa komoro wajihunda au haruma agency zobonze engwa nshio namnaje hawangiyo namnaje notibahi yetraka ijihunda au haruma agency zobonze rjoka ngasi haruma hawa yankodo haruma ule mengo makatiano ngwa unamnaje etraka iyo ngiyo namnaje ngwa ibenza ngarjoba batsambawi haura nkoa yajicho haruma ihawa jimla nadin kodo yendele yao haruma yomwayo noria halu hakena swara haura mbede ho Tel Aviv nana iho Iran Iran nana iho Marekani bomgwa hibenza gra consultant wem hodari waheza nogozim lazima hu ngujori benulia ili yarhubulie nzima rangwezi lihunani nana izili kwanza. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwanze mwanama Ahmedi mwanama Taki waangalizi watukufu waishilizi ikaonga mridungao nsanu hansan mlio hundanine mlio bonze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amara ya bili mwishilizi zani yokaya enkodo lelo si humengo miraru nambili riwazao tarehe mengomiraru nomweja ya mwezi wa Mars enkodo letasi la lelo migugumaidi ya misil harma omji wa Tehran nana Tel Aviv na Jerusalem na Haifa hal kadhalika ni zenti miji zahe Golf kabati watsurema wananyao eletasi la lelo Zelera rlonizo zinu shilengulo. Zelera rlonizo zinu shilengulo hauka. Hamade namna ramabiani ngari wazao. Takriban si umengomiraru na bili eka enkodo rodo hanzari yangali enamna ilio. Ye Marekani nkamba unrabo ya utsaha hadisi ya mwelewano ili enkodo iziye emara ramba ngwamba onrabu hindi jabu yaka ngwa tiyao mahadisi nziani haoche na barahonda ngwa hudumuo wareme ye Iran yode mana ramba uka ngwa tiyao mahadisi nziani parallèlement ili watsahe wabihe ye Iran lakini ye Iran hajeleza yauka kabasi mahadisi tena kabati negociation tena enkodo ino namna ya gabili ngela vimuo moja yafi moja ya jetoba na hamiso ye Marekani yamba ngenjao harumambana zobonti terate wakabiliane le jeshi wilo la henti ya Irani ne le jeshi la Marekani ne la hem Yahudi ligabiliane wanjila nezibani nurambao guerre terrestre zelera zijao ngarjo mnikan eken kodo itsanganya wanjila nazibani obonsi lakini dutsahari mbanza usizeni namna ya hawailio naam ekane ndo hanzara angalie bangu ya mamera wahensi ya Israeli wahem Yahudi ikao wabisinti uzinjina mifumo minji ho huzimu shibani wajiundu wajusankasi namnaje karna ujokawa ho huzimu hunu alabri ribaki hata mifumo mili miraru
na sikalsujua enamnentia hatu enamna iliyo wa bimana ngo ohuzimu watulo ohuzimu kwa wanamuo kwa tujweze ngozi lobo juu mjwaondoka ledaho la kana Mossad ledaho la kana et d'homme de fer et malaho ya oyo maili et d'homme de fer itsobwa ehanywa ibwa emabaja yani haini sizwao harma ya ardu ya Israel ya Yahudi kasunda hindu shaushizizia na strategy hofa hari watu wa huwa na nyasi maislamu wanraume wa hedini ya Kiislamu na duwana nyasi wa hinsi ya Iran ngari hisio ya uka enkodo sindasi basi wataalamu wa habari za nkodo bimana de majenero walo a la retraite mwanajeshi kado a la retraite kakeni wakati amba haringe a la retraite yahude makaratasi sha waongozi maexperi majenero wahu wa wanaze nkodo wa analize nkodo inwe namna ya wana hata lelo nsihume ngomira runabili ngwa unao ya ukaya ya Israeli kaina kaukaya harmai kart yeniali kaudo ya rengwa ni majenero wa huu wende sao ya Iran emiadi ya hao ngejoka ukamafwaka ngejoka unafidhishia haukaya iso wahamba doka watowe ye myahudi harma ekart zoti mujuza hauka haini ze tabhithi za fanshia za kisayansi haini maha mengo minane na nsanu imana maha mengo minane na mitsanu e ardu ya Israelo bahanu iko kaya yoso jua yoso de place hafasiri ya ukaya ye maha yinu ya mwiso inu ngendo ya waze maha mengo minane na mine ye e ardu ya Israelo bahanu iliyo lazima ideplace kobobira kobobira ele panza oba hanu ya Israeli iliyo lelo ya wahalelo ngejo lazimu irohe ngejo hende handahu ngejo hende le handahu ujuonda wae na hweshele ziza ya ukaya uangaliao ze miujuza za kaujiru wakati wa Mtume Musa wakati wa Mtume Musa wakaujiri miujuza ya mabanzi ya kauduba idanganya ya Israeli hazilambi wakauzirenda mabanzi yao abasa walo Mwenyezi Mungu ende hayasisi mabanzi yakaujia haruma imalaho yakaunjia haruma heini bahanu walo myahudi heini bahanu walo ziwalo mabanzi yao bandia Mwenyezi Mungu akanza ya anvibishe ye myahudi habe hai mabanzi yao yende ali yani yemimea ende ya wataharuma shida na nzaya ende ya watia haruma shida na nzaya wajau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haruma ye myahudi hamwerea wakati wa Mtume Musa hamwerea wade wahezenda wade wahezenda zakautembelea hozungoni mahema Yahudi hozitswani no watola muhazi akili ya ukabanu Mwenyezi Mungu doendeso izozo ntipia abasa Mwenyezi Mungu haja gujiriso omujuza wa hahe nade mabanzi ikawo lelo ngadubao nezendema zidubao zerwawae mawe inagawa zerwawae mawe ze sisizia le jeshi lilio haruma ze porte avion arma ze porte avion bimana hata Abraham Lincoln hasisiziwa ze miujuza za hema gaya yabeliliwao nezendema ze hija ze jaze sisa ani la montage kabati montage kaba mwa bokana hari la montage kabati montage Mwenyezi Mungu ngujirisizo emakatian ze miujuza za hayo harma nkodo hiyo
riza banro yauka ye Irani gejo wana enkodo inu hamade namna Qur'ani ya hamba yauka wo do atoto wa Yahudi ma persi wa do atoto wa Yahudi waoche kabasi kabila ya Kiarabu ijoka utowa ya Myahudi ijo subuti gabili ya adui wa Uislamu kabati wangu wajo gabili ya adui wa Uislamu ekati de mapersi ye Qur'ani izrongo angizo yabo bise yabo etsibu yararu banu ngamjoba la umswahafu ngamjoba la umswahafu ni jebanu njentoweze aya Mwenyezi Mungu yasithubutisha ya ukawandu watoka wania Uislamu de ma Perse da wanu mashirazien da wanu ma Iran wandu wanziwa wathubutishiwa harmao Qur'ani side Qur'ani basi nanaye Zabura nanaye Injili nanaye Taureta eziyozo zine Mwenyezi Mungu yazibeha hunu wanu ibade jumansi basi Mwenyezi Mungu hahakikisha zenvu zijoka ukana ye Perse ma Perse watoka uwania Uislamu watowe ye Myahudi ndabu hafu amzabondo ndabu hafu usoni dorendao consultant na reje harmo information ya mwiso irohao komisoni hunu na de hadisi ya homjipango ya he Yahudi ne Amerika wabalie le jeshi la bonti anu linu jeshi likawa na mbana ya Arabu wende wa gabili ma Iraniens riwono komisoni hunu ya ukana plus ya 10,000 soldats ikawa harmo ma soldat wanu ngabo majana matanu mamara ikawa do sawa mobilize wende wa gabili ma Iraniens eba grand consultant holiho nezendrabu no nafiki zilone Marekani ne namna wajipangao waatake ma Iraniens wanu wania Uislamu leo eba upande wa ma Iraniens ngwaona ye resources humaines ngwaona le jaish na ushira likabile nkodo inu ekalewo kodo za itoni zinjianziani harume aru sanza nifanye nirejei harma muraja d'accord muraja yani revision hujuma hizo idari al-iftai ya hensi hatu wajitekeleza Uislamu wandu walio harme dari al-iftai wotulu usoma hawoche wala watungula wende hula au kabati mru ulona diploma ya ukaye yede asoma wa Uislamu waeche ngabo wanazuoni wasoma eshizungu wasoma yeshingereza watusoma sharabu waelewao wa Uislamu hunu ndondondo rahana waroha abantu wenda Makka hauenda Madina hauenda Saudi hauenda wenda Khartoum. C'est pas parce que Uislamu husomo hasharabu hutsinzibie wenda ukausoma Uislamu ike kabati mru harmwana ziwoni wa kizungu watoujwe shi arabu watusomaye shi Uislamu wa ujua wa umetrize zialama dokanga monao wazungu wenji waloma prêcheur waloma communicateur wa hedini ya Kiislamu na uko asongwa sharabu wazungu waelewao ani Tanzania lezenro ya ukaya Uislamu unu uruhusiwa nezedini zonti pia haina mtu yazisome yazijue basi na ukaya hende madrasa hende harba universite hende akansi mujua lugha ya Kiarabu tisone kamrugu jo Uislamu bana yosione ekakongo jo lugha ya Kiarabu tukabongo jo Uislamu ngono sikanza ni hakikishe yabo nione senro hakaya idari ifta ya hensi hatu ngariste hiyo sha ekawa ngwarongo wao na wadobima tena ukabanunga mwandu wa starabu tena wajua we dini hanao sha daula raisi urumu hawatukuza hawanikavamana mwanzo wasulindaho consultant hawanikavamana wendese unishirio udwalo madhamana wa hedini hatu
hawesheleza umuraja na mawandu mfano harmensi ya Saudi Arabia Maka Madina ye mashia walio Maka na Madina ekomori jofanywa mafunvu mararu mane ngerike sawa ne mashia walio Madina na Maka et si singarwazao hindi ni aba garwazao 1,500,000 d'habitants. Ok? Baso wandu e mashia walio Madina, de mashia walio Madina kwa au 5 millions. Ya wadadamu. Abo amvungo di Arabie Saoudite pia. Ya Arabie Saoudite pia kwa wazizi wao mashia watimizi 5 millions. Obo. Bahrain undawla ustaarabu rawaisheleziza matwalabati ilmi wasomia halmazenti za sharabu riwambia etafautia hatu sina nyinyi ustaarabu de geografi bolijuao de histoire bolijuao rijuao zenti ezaki islamu zinuziwa nowe nkudwa bahari juawe maisha ya hawe namna walao ni namna wanwao ni namna wabujero Bahrain majoritaire ya hensi kamili ya hensi kamili 80% machia wandu walo Dubai harmo mchi wa Dubai wandu walo harmo mchi wa Dubai na Abu Dhabi kwa leo ngo someso darasa wandu walo Dubai na Abu Dhabi na Sharjah amtsolenge miji yo miraro yo miji ya he Emirat ze imara emashia waudu walo wenji lahana wanu Warabu wa Imarati unishiri waudu walo wenji walo na utajiri wahe umji wa Dubai no mji wa Abu Dhabi no mji wa Sharjah etafauti ya mji wa Sharjah na Abu Dhabi na Dubai hindi harma wa Uislamu yode Imarati ikawa sisi ngari waombea udua heze neema ikawa ndu izoriziwanao aba hae daula ya Imarati wanzao wazirwalie Komoro waungari waombea udua mgewa hifadhi shamwanzo ndege miji yoyo miraro ni tafautishe harme dini yonsi nzima chemiji hiyo haini mji yao ngorumao ni gouverneur ngona na maire Sharjah Dubai Abu Dhabi capital ya Emirat basi warumia wa Uislamu wa kweli ma ahli sunnati wal jamaa Sharjah Abu Dhabi envinyonge no lao le bangenga luzi wao ze kambizi ngizo ze diskoteki ngizo warom luka kabati hindu shitio Abu Dhabi yenvinyo yo halal wavazi kapandigwa zone iya Abu Dhabi yenvinyo ngiyo ze kambizi ze bar ze ndine pia Dubai de namna hiyo maana ni magouverneur ni mamera wahimiji yoyo mhili waruhusu yenvinyo ihuziwa umadani pia waruhusu ze casino neze hoteli za ujibali yanayi miluka ya daraja ya juu pia ngiyo Dubai ngiyo Abu Dhabi she gouverneur Sharjah hamba hunu mimi mide chef kaba na ubira ismu ya hibushabwa uko kwa na bie Sharjah kabati ruhusa ya uhuza brocheti na mabati ya vena yani konyaki no vinyo haramu na Saint-Claude na Sambo vinyo haramu wode mfamo msha Sharjah kunshilio wa Warabu wa Warabu wanoka baraka naam je paske banunga si haruma wakati wa usome sana
yabo ngwanzo wa hense Komori daraja hindi harume masalo Komori inu Komori karsurumia dini ya Kiislamu ngasihama Dubai ngasihama Paris ngasihama Marseille ngasihama kula shay tayari ngasihama Masr atafsira kana sisi Waislamu si wa Komori ke laicite ndio Komori laicite yo rumia nabi sharia ye sharia shirumilo harume mahakama ya hatu me preambule ya constitution ya hatu amba dini rumilo Komori do Uislamu kabati kesho za laicite ya ukaina mlungozo nguge ho yanzao kushia sulta usibwe mlango bana kabati ensi hatu ketsurumilo sharia Islam hai kabati sharia la sharia islamique ketsurumilo bala yabo sisi ya Kiislamu la beka hai inuti ya Kiislamu isorumia sharia ya Kiislamu ababasa ngo constitution yamba ukana si Maislamu Komori nu daula ya Kiislamu masuniti karja ngabwayo aniyo 100% tena yani karturumia sharia ranzi hapo karturumia mswafu si Maislamu sisi sisi Hamadu wa Misri Hamadu daula ya Egypt unaelewa wao kwa surumia wa Uislamu wandu warumia wa Uislamu Maka uka ya hiba ya parsiwa ya ngulao mhono unishilio ya parsiwa harmazina ya rimasa mpula mengomi minani warumia wa Uislamu sisi sharia rirumi shire de sau harmezi ya hatu sharia sha Napoleon shahem Faransa shahem Zungu shodisho rumia wa Shabil Mapuzi unishilio yabo yodemana yensi ya bulia yenvinyo inolo labeka kakatsurumia sharia ya Kiislamu yabo ngwanze muftara afanya ngo ndinaro masala ya muftara haina mdu hunu na tsurumia hizo yanzo yehune dini yehune dini lumishaho ndaba saretewe harmwe su ala isi ya bobameti tukamna retendo do kumiga harma sharia ngamjwe sharia ewa amjwe sharia ndo je suis l'intouchable ngamjwe sharia aiwa ngonishilio amjwe sharia je suis l'intouchable je dis je répète haut et fort intouchable harme sharia ngamjwe zona bao ushisomo ngwashiju ngamshijuo sibahi ngamshirumio bana ngonishilio bwameti ye sharia wandu warumilia ushonda sharia ya Kiislamu utsona mruhumu halola mrumshi fan amtomna fanu mtiti halola mrumshe ngwaula ya haja kwa pari haja renge mrumshe amlola rireme magoma bala waumbiziwa hato fanya tsumbili tsundaru tsunne mfumo vu hedeza kada fungwe mrumshe hende ulaide afanya mahamiraru mahamitsana dihareje ala wahaha yangu ndo harengo magoma habaliwa si wandu wa mjima fundirilo ho mijini ngarijuwao ya ukaya yembadaola ulari karimbiza daene mwana mshewola nataka mwera masurufu matarika yabo ri karme shughuli shembadaola karsulumona hapa shahidi ulaya ndaba kiula mahamira wakawa haja utukaenda arengwa ni magari ni familia hemrushe abaliwa yache bala rimdungeli njibu nankengele wa Uislamu abe namna ya upia demansha Uislamu abe namna hiyo Uislamu ko jabe namna hiyo na mfunguo wandu washi wao mawalola wao malolao wao ekanga mondo mwake hule nao panza la mezimine na nsukume kanga mono make hule nao panza la mezimine na nsukume na menye dola na mtwala ko wandu washe wao yabo ngwanzo ambe hizo za namrejei harma wa Uislamu izo Uislamu wahamba simenye ndola za wandu kwa sultan haina mndu ulolo mndumshe bana haroha hamhansi banu hende hule naye hende habaki hule naye panza la mezini tano panza la mezini na su kume lailai daikawe kemru hafu emrumshe hukalansiza hodaun ekahurejei ufanyama hahurejei yabunga we harumazina wene mwana mshewu tumenya ndola nimitine na hamba Uislamu
engwambo izo mafundo watu kwa tuzijua yehununga bamndu usubuti hamba izo nongo yasoma kabo fundi hunu usubuti hamba izo nongo yasoma harme dini parce que karsurumia ya sharia ya Kiislamu yabo kutona kandan reje inonese karsurumia ya sharia ya Kiislamu yode maana tauti tongo na shatu walohuno waju hawapa walawa kushia mdoka izo ambao yabo mdoka na barabame bame yenono ngwambo ndrabo yezinunga mtungo mimi nsotunga yode Qur'ani dia hamba na mfunguo wandu washe wao mwalo lao wao ekanga modo make hule nawo panza la mizimine na tsukume abo bomna mfano mtiti na kanza ni mrejeini ni mabieni ukaya hunu karsurumia ya dini ya Kiislamu karsurumia sharia ya Kiislamu na labambe unaelewa hashiri ngani President de la République son excellence Azali Assoumani kabwandu walo banu wampauno mhansi karibu naye hao wampauno mhansi wamfanyao outrage wamfanyao offense wamdara walo banu kuparona ya mahakama ya hensinu ya rumia sharia mahakama ya hensinu paro rumia sharia shahuandu waposhe we rais wa hedawla shahongwa wa Ulaya sambada ba chuvu wa Ulaya Hale bwaju kama subuti yake banu mandama ya subuti yake banu ya dokwa rais wa hedaula ukanale ukajahabisiwa kwezi wanada majo subuti yake ngwa banu tsomba tsusa swale banu hanu dungo ukaya udoka sesheli au lari raya hamhambi ukaya kabati mrusi jiniwa haku wonsiju banu hamade rais wa hedaula mswamba walo Faransa wa msijinio mswamba walo Faransa wa msijinio do walo banu namnaje wamsafi hii wandu wao nao namnaje kisiasa kiinudia kije vanu kritiki yotsudea ukritike yotsudea sha wandu wafanyao insulte wafanyao offense au chef de l'état walu masiwani kada kuna warengwa tukawarengwa zori zona hausa ukana bao kwa choronze kiabu kujauna tabiri besi aba manga manzoni kenti ni d'accord na rendele tema dina baba izonongo wakomori walobanu wazionao d'accord wono aninganya manga mfanyao resistance ukama abantu mimi izona mbao zondrabu yode namna nyinyi mfanyao na izonongo ikao wakomori ngwazionao rais wa hedaula wodi mliarendwa pido la majaya wonsijubana ngabo wandu badi banu njaba uka president yeka kritikewa doude ya president hode ya president zo kazrengwa haini mrudo president wa mndu mjufumu hewa mndu siwaye hewa ngonishireo mndu siwaye na eka katsiwaye yo parone mahakama ngo kakansima uvumwe bandanzi ehurende president kadodeziwa president de la république yeka deziwa yohongosiwa hato waongoza ngo atunga urengo yarengwa ndo badi yabo sayo ngatata umnangalia yarengwa ndo bihuni yaongoza president yarengwa hunu hatwandu walone yezi azalia wanikayo ukatayari rais ya deziwa no wo wasideziwa tabeka ndu walone yezi hunu utsawara rais ya deziwa no wasideziwa wowo bazabari wowo kesubidi wadodesi yabo rais azali ngutsora mvunduvu yerenga wandu yewe hati na bala watujwanza hoju hapo tasi wabo kaharo wandu wenji wajo banu ikawo wowo ngwapuse wandu wa wasifu no aza kwa no parojoriage ka azali hadezi kwa no parojoriage hala tu ando kwa no parojoriage il s'en fout ya ukazali hadezi hai ababo shire satongeze edaule tu il s'en fout eka azali hadezi omhimu wowo wasikomelwa wowo wasidezi kwa jore yashi shado siku wa jodezi leo no consultant kwa jore wavumbuwe raisado wajua ukona mazali wajua mazali katsu wajua mazali ngena mimi ni wajuao wakomori directement katsirongwa ya bwandu wa pia ngoma lawo ni haongo wa mazebiro raisi ngena zinja to zijua yamwa bioni ukaya wandu ni wavumbua wao wangwa jijua bondungwa bana bondungwa bana ngwa jijua ukangwa utayari haini namna yote pia mrasi wako mengi hauyamga umhara huwavumbua watoduka faida za kinafsi ya shati intergeneral juzi bo mwana wa mfaume enda
yafanyilwa zila huo ndobi ngwa serikali hata mzima ngwa serikali wote de chef hao pia si le secrétaire général du gouvernement wote de chef ha mwisha mriadi sabana mwisha mndu amuzisoni tsanyenganya boni wara kabati koyadisa kabati juzi na raishia seluli ya sersi ya hapo wakaujita mkambabi habora wa bousculer chez serikali uyo de serikali uyo kajarongo isanfuna fatuhu na mbaba hahe wachongeza walio yao wao wazingiza azali ha entere sakabati yazingiza azali ya himia wani ya azali salama shad kabati mndu yazingiza mhambiozo clair kabeka dobe mndu mwanachama wa serikali hau directeur wa serikali azali ya mnome utiwachongeze wao swambio mimi ntibanuka ngamawaniyo mala mitsina haja nao ngunishiriyo mimi ntina haja nao shamso hamba wameti amso hamba aizo nambao izo kamtuziyeshi nyinyi badili wono ranzentila bana mrongo webo taki na mrongo we ranzentila hata leo ko ya rongowa leo twararu ndo raone ko seluli ya wandu walo banu wazingiza azali na fatuhu eka wamba watirongo wamzingiza watsaimba hindu wale hai salama shaka bati mja mzingiza ilia wani azali hata wala dungu hamba masipermini yewe bame ebanu mrende banu kanyira hu mrende na mronda ni mje Bonishilio mjane masuala ya he ze jeux des îles zilindwa 2024 na shemeza mbada komi nywa komori nyosi pia ngamonao ngambirao le pare la lami langu haisara mjini kwenda hahaya mtuma mgoe abuilo burabila lami namna watu tumeshamanani burabila lami bo mwanzo bo mwanzo osuta kusuba lo moto aho kusubira itaza mjini onda hahaya mtuma mgoe iwongo jisu kanga umkomo nambiye kango jisu kanga umkomo lelo si ukaushia mimi si ukaushia mana mimi haine mtujirisa kutujisu kanga kango biwe pare ile kwa huzone saukana hamba ukana utulie utijilise usumura haba mkini kwa watu mayo azone sawao yiharara ya hindi oshipa vua hindi tena mngwa ibenza rishemeza si ulenze uvunzi kwezi si ulenze uvunzi hafasiri jam Tanzania ukananga amia kangwa bwana nyile watu tura hawasofi ya swala ye bo amediese no komisiona usila sila mparozona armansi ngaparo wa uswayezi hamba ulani mabuhu yese mali bo mwanzi zitolao haini mfumo 18 millions labeka ngazila ya magari yala ripashia uyala magari yala ripashia uyala yala ngali anda yararia we pare alonyushu ngali bawo mushuru ikawe yo mafura ya hema fura hidrokarbi idarusi hamadi jimla wa hidrokarbi uyato ya yanike emudiru jimla wa urekebesha mabarea ba izingamaya et non faut d'entretien routier voilà 18 millions par semaine tous les vendredis mtuma mgoe mapesa yo nganjia au consultant nganjia idarusi kaja paro yato idarusi wala namna ya jibalia c'est le bon élève wa mapesa ngabakonda ngendoda ilwa komori mapesa yao ngao harme jukumu ya hema na mwanzani wangu fana mimbona nami alikarani manyanyuho ule kamtuzi wo kutuzi joka alikarani de mwanzani wangu de mwana mwanzani wangu ndio sijua armesi yesi asanyia sijua depuis azali 1 manyanyuho na bwana usikungu mzingaro bano mudaida na mwambiani botaki ya kana mkirazi wede mwana msho wangu botaki naam yide mwana mme wa mzaza naam yide mwana mme wa mzaza shinu sukujo fanya foti ukamimi mchomba ungajuha misibali Gojojijua loda lao hala gojojijua wabani ulozomana waisha bakati internet dami au dawe sindawe usulo ulozomana waisha bakati internet dehelil dawe
mimi kabida umeshangulo kanje banu njenjendo njonjongo na weni ndongo zatilo bala zonzi pia ndo msomba ngo hamabala mimi ndo yendesu ezintu zisisiwa obala se video zisisiwa obala emihindi yale majournalisti wenji walo harmwe mimi simru ani mimi si administrateur bala ntsina tamba fungu ni chakaba ekatilo kati parwa bana ndio ni parwa ndio so alanji basembo jo ino kati bono no les commentaires bono usisijau emihindi nampare taki nampare walo faransa nampare walo wende sawe shabakati l'internet amihindi. Je suis le directeur, oui. Je wende sao l'administration et une vidéo no manzi no mtoula jau takinwa na sidina suilina walo yiho na walo mihindi wodo ujinga ulio harmensi yone sawandu kaora hakwa jatimu maarifa kwa sujua hata dunia inungedo namnaje ya baba hango twambeza saidi mami cheki hizo kwa sujua hata dunia ya bongo joona ngobyo sawo makoti abeka yenu page ya television en ligne iyo ngiona mndu mzima ndo tulo uyendeso mihindi ewa mbanu ato mpompo abo mtsukanza nto mna mfano mtutu lone se lokaya he ngina reje baba na rejeza hemana nyhali karani hizo ambaba heza huso reali njiao sayino pare alwani mabuhu pare ya itsandaya alwani mabuhu banu mimi ngamanoda mina alikarani yosi haku batiza unanya banu amba demana namba banu mimi ngamanoda mina alikarani karsuma sha hindi haku agro consultant unasaka na idi mwananyu ngo hivenza kama nyambo afanya nayo impare bavuni amueleza kana banu zinu afanya humewa shawo ukaujaru mazema za matangazo zi ikasina mahami ngaye impare ila yolo ala kuli har bobo ikasina mahami ngabi impare ila yolo yaranzi haya uchaitana mzima timizima hakumewasha hivi yabo alikarani kwanza ndio nani mwambia wacho mwambia alikarani rogo yabona rusonga kahabe ye hakautamani ndi yake directori Zabari. Malinji ya wabungionda hu. Enkionda hu. Malinji ya wabungionda. Enkionda. Halafu argument. Wanungaribu liawe semvua zizie. Hoi. Ngiranzinga sira. Asihazienza ngasi haruma husi. Nabo keno porofanywa. Bomtuma. Consultant. Bomtuma. Suala lijunganya. Wanulirora garindora la sobari. Kalabeka. Nimba. Kerengo warizaya wachuka wazama furi hapa. Wapi hawani. Consultant. Kamina suala lijampozewe yabo. Kamina suala lijampozewe yabo. Nam. Vanurizambao. Wanda ni uje. Vanurizambao. Wanrohazi wa heta wa public wadokazi wanazi wa huwa wao kiasi ya mezi 6 washaiu wayao. Hasibabu ya ukaungu atumia ukanemba indwinji yao. Kwa tujwange doda huvi baisho tinesha tongeza wanazibahu wakaukazwa bala haino toraru wazia walange sugobidi wazia watipano tokaza zibahu wala naruzisawe suala watipano tokaza zibahu na bau hezibahu wanungona hata umchi wa hezi unukwa nemvua ngono ranzi bo Salima Mutusi usiamu alliance kaiti pareje ya rabi angalia bo mission catholique ojo waza angalia bo mission catholique yebanu biskai harilo bala ania ya rabi maluzinu saikoni tulokana na hazae do handuzi hayi wakati do hao ikoni hao weki yo hao weki ole wa hao ole shawirindi consultant na rejea arumesu ala ndo mnusofuzi ambada kome mliashemezi namna washila hangwe ba imraji to nubeza unule menguni ba ogwa hatal ogwa hizeno gozi mbezo na wonsi jovana ekano mnuso inda yabongwanze omiso la ndo adungo bale wa John Tebeze sumu na mbele mchi ewa ba kwa bandu aparo tembeza sumu salama wajawoni wala tujo walangwani ironizeo naam ole tujo walangwani ironizeo changwa jo jamba ka almuhimu ila sumuta inu daimezi ngio karibu na inu denchema inu na inu denchema inu lilonio inu ne wakati na wata ujo ukomeze namna inu ulime bahi consultant evanu eshiengo amjone timbu buliwa waka wora utoji twanje mazao nimengosha bala hamba kana 2027 na rake jacha consultant hasisandisa consultant o shonza shanreje si hasisandisa ewa clôture
la uzingiza da ila harilo harume arrive yeze tapi sila za ukazaze zekoli haziandisa ezemetera za heze grupo elektrogeni zijo kaurawa omwenje pia wahele dahola la aeroport zija ngunishiriyo karsujua ese nyumba zambu zizila atamda dobro hobo goba juzila mbiazi gabiliyo andani azidoro eske gazdoroha eske hula wa simbi hasen ngama hula kuruni hula eske ngwajo sha ngalunao ukaya ngabondrongo zaisazandisa zala mangarizona ngunishiriyo ngabondrongo karna ujibi wa inamne hazi jofanyishiha haungarjo ujibi wa shanga bonongo zaisazandisa yonda ila upande wa hesumu na magaruka ujili sasu mbana yinu ya corniche hazi ya corniche yinu waminuka ilange dufanye hazinge ndo hamwemwe ngabondrabu wajitamka wao hawawe ukahata haba hangwa jandise lote ngabondrabu bana wavumbu waze hangare ba ngabondrabu ewa ngabondrabu kawagu yesu ala hiyo la yauji mndio pembe ngomro zabali leo ngomro wana mrumrao ngomro zabali kujaba tushabu amumro parce que hindi izo nongo namna nzonao naam jomkinisha ya dusese muscle karno anzara mbeze sibisi zabari zabari malade mro ho mbanga zabari wakamba wakawe tushablo utohambe zijiri warume ngamumro tamakamro waziri wa hidifa banu matangazo ese vongo namna nzonao bimana banu matangazo ya heya namruka namrudo mro amduna sana ramboka ya sana ramboka isare di dictateur hai sana ramboka tejaba umuhunu ahingo umuhunu asuma aba simre nende ule define bari sunama ulade mzee humsufu ya kade mzee kansi haba kame mido haba kaide mzee shale longa mumdo bali sina paro jomra shabanu ngo hama kamelewa aba ha to kamelewa yangi ha wa kamelewa bumdo kabara botasingo tongo kanjeo bomtsana uka abi mana nambao mimi lelo tsabaka ese longo za use dossier parangwa ya he parangwa ni corniche ngamrio hotose dossier sikezila za bashari na sambiga zoka ureje harumu pande ula maka ngamro ewe amro belu yabo problemi lo leo hujato bahao amro asijo ufunga kwa sasa mono kana ha change belu ha change wewe belu ha change belu katsola belu la wa islahi wale mdo jonza ya mdubie ngutsodo mngomo yani matangazo nabo jukirika maswili yo di manambo kanga safara lelo ngamumro yebanu sabarindi no wasubutu wakome ya likarani wasubutu ukome ya ubangu wasubutu waja juzi wadunga mzee watu mufti wa mnyenyaba waja mnyenya leo tuanza wamezijiliwa mwekornish rais azalie toma yahe nzima azalika titayari ze jeux hevanu 2027 sange karibu handisonu kama vushi les infrastructures hizo kazeshon de manyo ezabarutu ambe mizinga manueli yo harume cornish rais azalia sijua emotsinde chef sabaga mumro yego amjonongoni azali hai wondo watefitina mzebelu ya rohe chakuna subutu ambe sijiro bazo na kamnibe msonsami lelo ngojo nongone ya rais wa daula chakuna ngojo nongone ya na mumeransi na mnongone none reaction ya hahe ngonelewa none reaction ya heranzi njenjenjezi ebane parambwani ni kwa walo nyoba shirika ndali wanikwai shirika la mashinu watsala na wala washindano na sebe nambalieze kamera nambalieze kamera maudu msengelee mwende maone hazi ingefanyishao namna lazima kinyume mwa hoteli Tsandaya sikezi nusebe ya mauzi la kweli kinyume mwa hoteli Tsandaya isanongozi wole mevunungo jori handa demana boka kamnibula neda na nongoni ya presida yemongo ne mbabe mara ya no muhimera bamropelo consultanga we mara kanwe mbia vumara hai hasha tishindi hati saka mimdu hasi tishindi yo ngikubali kama mdu hasi saka mimdu hasi tishindi abone tabese kweli namnibulie nene na msonde nene na bime azali temperature ngeujo zambe ngabungujo balangu jondi c'est alea yaho tu sais pas aljodo aeroport nena mbime temperature ino kinauri samba ukana alegra consulta po azila mvume zakanizo na nduna wabe shanga mhufiero yangu wezi na nduna wabe ino wajokanza wabe shanga mhufiero yangu sijofungwa au sabari sulawa
pelu ngutori yao ni umo pelu harende ha pelu harende Manu haurende hata ngasina mfuma panu utsodunga heni sara kurusu alama ndiloza usubelungo tsondiso epano longo mroza bari sasa munao kange na utungu hai bwana akosuta yarendeleni maswala yatu au kale husamba ngawe mharaja bokaminga mhuro bangu au kabo ndina mvumeza usazandi sokuha kwa hibenza betu ngomanga unanongone rais chaizo zaho neben ndina tam amjorna nambime temperature ikai he hawisi nambime temperature so mvuliza mna kalma mzima ni sante ni mtsudo mndangwa cha ukai temperature yae ikaba he kumkisha kengu robelu hai rais no ababa exagere chef de l'etat urondo chef de l'etat atoe mizinga haini kamni katsina mbabi haya loni oto fitness ala hiyo je ha waziri wa edify ha liboni kama waziri wa edify yarufanya marisi le chef suprême des armées armées salia bakibanda nzima kati ya latana lelo sipelo alika msolta mtabindapo grako sultana anaendelea arma ile swala belu na fakriti lo mwansi yabo tulo mbaya hili kanganzo wamtoyo kwa na somto almuradin si wazima nao ha hai hai chi habona kama tuna bechi kizomana wa sécurité zomana wa service de renseignement ne zomana wa defense wanzo wa usera isi sasa nyumba banoko yangu wanoganywa ha yoni mredi wabwana ndo na waroho wa hai wa udwandu wa mhatsi banu belunana na fakri ayende manu warao kinsi kemara nao maro manu hanam maro afira na mredi mana swaba kanga problemu hoteli tsandane ziazi spanchiao parce que amuntu kazi asinga zendao abuseli wakaona shakornishi ngabo mukabo hiza shaunda wala mashinwa mwamba wa pao mtsanga lwani kuyazila asiaho mtsadi siaho mtsanga yo do ito info bale ondi lo mfumu mraro le mfumu sana to just to entada ewa kama mapapa ku aparisiwa wa mhono armele pièce la daula wahidi mapapako mapahapako mapapako hahijara bihabu zikada yonjiro saba mapahapako wa paris njaba wahidi wa parisi wa romo amale kesi la ida orenga mfi hao grako shuta na makatianu yalisimamia harma ile suala lihusia nao yetaka ora bebe mizigo ichunda harma zintijonze uzoka ule mengu aba hai makatianu nguona hiza usuya naye nkodo ikaongeremao usulma Israel nane ira hujai Marekani notibahi ya mizigo hiyo ngiona honde hujama nutiju kiasi ukana notibahi ngwabo wakazi wa Komor wajiunda harma agency zobonze jihune daba ha watunda nzia za ujahunu Komor yeba le swala linu huparsamba nusu ya hayo usuyana ikao do fikra dishinda wenshi za wa Komor iluma kinisho wa Komor haina mrika udolo na familia honze ye wizara ya hesabu zobonze njwamba habari hayo ya uka ranja jwamba rongo kwa jamba habari raha wizara ya hesabu zobonze hatanabaha kalsujua mahalani wowo idukum kama wafikirio soni mwao wa Komori walio Dubai no wa Komori walio harmazenti zinu zilo harmeko kinyume ya hezenti zirwa kinyume ya hezenti zinu wa jina lione Faransa izo wafanya bonda warenga warapatrie wando hao Barsungona vaevien za mabalozi wa nchi ya hatura wabe harmazenti hizo Saudi Dubai jao wekao hawe jaza hunu watawao zeto manaza hao wakauja unwaji watembe shadan la ilaha illa Allah shadan Muhammad Rasulullah shahaini diplomati yabe ho harmanti haini diplomati yabe ho harmanti la soroda ule mtangazaji na rambele mtangazaji wa he France 24 au LCI au BFM TV ulo Irani kabla ya henkodu ulo Tehran kabla ya henkodu au ulo Tel Aviv kabla ya henkodu enkodo yandisa ya mtangazaji ola hahibu kama haba shetani harenga vyupa hatawa yabaransemba hazi abajitoa hazi ni haransemba hazi shemtangazaji wa mndu wa mana ikao hatowe roho ya hahe fidia yawanie entia yawanie eshongo
ikawa ndisho ashifanya kazi ya hapo mtangazaji kaji ufanya abandon de poste bari wajiri nkodo au contraire ya bodo banu yako wima kama unao watangazaji wenda hata ubahano mizinga ilisi wao parce que wanzao wakebala waone waunishie ukenkodo iwana namna kadha wafujao hiyo sawa na soroda la kimilite lazima uparwa bavaya bangodo harme kodo kuna uzamba kakutsweda wanu sisoni kojo wanu ngamina derema il faut wende harme kodo ambassadeur un diplomate yabe wa harmanti fano na reda damweti na harme kodo ma ambassadeur wa hatu walio harmazenti walio Bahrain walio Saudi walio Kuwait walio Dubai walio Abu Dhabi walio Yemen wandu wao kwa na uja uroha wambengo acha uhunu a mission abaha wakati kaole taifa ngule ibilili juu emiji yona ivumbwa yabo ngyo harman kodu gila himu wajue imara ya kabano hadani hata tukaenda atsahi msaada wala pitali dola balozi watu no. Ya baliaji hauyatsahi msaada wa unono ya baliaji harmanti hatu shemisio ya handani do birilia ya mkomori ubanu yaliyo ya mhifadhi eti hatu inuti ya kijinga haushashi wa komori oti wa starabu haushashi sami naam bula nungbo hangu hewa ndiye kange Dubai haparo hamba uka ngelazimu ufanye carte consulaire c'est-à-dire carte consulaire eni bahanu jo uparsiwa gawe made hauhulwa hauja andwa unje ko andwa huidentifie kawe imdu fulani apartment. Donc imabalozi wa hatu walio harma walo bonze winji wa hao kwa tufanya hazi ya hao hena mna ladhi haukaya ilazimu imabalozi watu wa exige heni mkomori unjio harmansi yafanye carte consulaire ya hahiranzi karna ujo hunika visa karna ujo hutashia visa ya intini ikakutina carte consulaire et carte consulaire ikae harma et ce dossier ujo ka demander wazo ou demander visa le ongo asome ce diplomate et ambassadeur la vima somese Konshilio la vima somese mbabiyo donc ngabo défaillance hasheni gani ngabo défaillance ya hezi hazi sitekelezi wao ne mabalozi wa hatu walio monzi kwa sutekeleza ya mission ikauni yowo wanikwayo haka wowo do lazima wa exige ani amanswa na mfano yebalozi wa hatu ulio Abu Dhabi yedi lazima ya exige serikali ya Imarati ya ukakamtina droit ya unika mkomori visa raili ya présenter carte consulaire hiyo ya lazima ya exige de balozi wa hatu halafu lelo zisizo zijazinji harman kodo engal toka ujua wa komori walio ihoje Sheidadi enregistré parce que quoi tu m'as enregistré il faut tirer hema balozi watu beshole shatunga wacha wajaza umuntu il faut tirer hema balozi wa hatu il faut tirer hema consul wa hatu abo watabaka hai yabo imwana nyuho docteur Mumini ou le consul général Dubai harmenti ya hatu ya bongo mremo na bwe manzani wao msome ya wazima hazinu hana manzani hazinu kaijana manzani vanu hazinu kaijana manzani vanu ngarambao zendungo dans l'ensemble en général iso sala consultant kwesi babo haulihondi swamba yabo abumudo subutiambe ambassadeur wanu wafanya ambadon de poste vanu wajitoa hazini kawalu manangapo nkodo mara yangu atabiha warambiwa jaza umunu shahata iso naba ubanu hata iso naba ubanu ye wizara ya hatu kwa na kuelewa iso naba ubanu d'affaires étrangères wandu wa starabu wa uyelewa iso naba ubanu wa washashi olucho wazazi sasa mazinu
wo kutswa abo ngwajomba kabonga mdeyo basi janga mwindi namwe bondo kontsoziji wakwamba woti ubonezi wawashashi waelewa uzina bao atamba wakomori waokangwa woiho kwanza wajipresente waja kaujipresente na nyide mwalazimu mwa exige ni serikali mju wawe sawaru harumwe frontieri ya hunu wanja hula frontieri ya wangu ya wangu ya nyide mwalazimu muempoze izo munyinyi manzao abo mrugudambe kwa tufanye hazi ya wabe haiko kwa tufanye hazi ya hao yansinge jendao nsinge jendao tukanza ujitamke wao yabo ngwatwa yabo wandu waleho wizara ya hizabaru zobonzi ole waziri usihanu wandu wadunga atwa ndono vendi hahi ningurideyo dole kikomori mana hindi wachobeza ani wewe ngwanzao ritiparo jomba ndongo zedonai rije banu rikema big mama wa hao kwezi ani etsinu na administration ya etsinu wachojo hanza rije banu jeri mebanu rikema big mama ketu jibu ya ukanazila wambo madoni ya ukana kabati wa mana usedora isazali hena mbo kabati Gonishiliyo ye jana aranze kodo inu garidora wazensi humengo miraru na mbili hata na lelo eo wakomori wa hatu walio bonze harumazensi kumeza remaye mizinga tasi mtsana masiyo eo wakomori wawe ye plan B yahe wizara ya heza baru zomoze engyo ndahu garjawa na mana hahunga muhono zwa eske yabo wizara kwa joju hama udobo tasi wanibaniye seda namna hiyo kanono inga iminguride seri wano waka Dubai baambiza hawa haja wauma komersando wajazao kawajirema mtango wakauta banu mkanza mje mlole mrumshe woi mje mkamtushilo hunda masurufu mamnika alafuri sambe ukaka mtushilo hunda masurufu hala tuyando harumezi jirejo pia konsulta ewe je ngondo haju ni mrialo la weshilizo mipaka ya hao ngondo mbaba kanzo alola mrumshe baba heini mdialo la mrumshe ututwa masuru ashiri gani ilo jombilo utsimdu mshaho gamba jombilo hewa utsimdu mshaho wame ngami bana ekawa wewe tsilo usurufu mrumshaho abo utsimwa haho haki ashiri ngani nitakurina miha kamtsinda na ngarishi yao haina mndu utsusurufu mrumshaho utsimdu mshaho lo jazimu haina mndu tuendelea usubansi huye mndu mshahahe wuti mndu mshahaho kakateni wakati ivanu konsultaye yani izo nanzona abia mwanzona abia ukaya imadhamana wahensi ya hatu almwe wizara ya zabalu zobonze na wazingare se dhamana zaho awatolo yabo shele baba hanu sawe kabaja enda ba wachijwa bakana ziruka takauzi enda ba ewa shelezi ze shele bambo kana shele baba hanu amada yabo ikabaja wasijomba kazi mukada kauzi enda ba namtekeleze ze wajibuza enda ba ndaba naam owa komori wa lo Abu Dhabi walio Imarati walio Dubai walo Kuwait walo Bahrain walio Harmazenti walo Jordani enga ngwanda hunga maju ngwa kama Jordan ifotihano amruna dunia ni ambassadeur na ni ma consul na ni ma chef ma diplomate ni ma dhamana kasisi kwa jaja kamjaunda ze taratibu za uruhusu warangaria huni watawale baya fegaf ngojuka ufanye ngawe kwa manandai shahatu daibi ujuka ushida ufanye shahatu mjabanu jeri wa denos kizina ukajali mwaho shahatu maana kizina ukajali mwaho mimi kamra jamba angu ni wangu ndengani funge angu jajantoero sisi on resara jitwa zero za tufilia yewa ngwamile kwa jitwero wayo fidi hao ibanu senu nguri samba usinu banu sisirla la wa haurudi bonsurtu sisi ngasema de masoroda walo eza barutu hambezi jirwa rumwe cornish ka kweli shatamba mrombaba hai leo ibanu hazi kamsura bwa pelu namna leo kwame consultant kusura bwa namna pelu consultant umsengela udo nuko kakaribu naye ikuchumga bwa namna leo consultant bani hazi tayari hatare memru kuda point ibanu hazi nu tuanza fanye betisi ibanu hazi nu yudo hano kananga mrio abumbula she hazi ndo shazi badi amuhono banduzulu akahuja mana huna ndokani hazi nu kijamba kana mrudori ya mru nguro mruza bari wono bomtumamu ngemjeni mwanze ngemjeni yakuja na manongo ndale mnankuwa hao
labeka ndale mnankwa hao hai wono zero aji aba sanguni mena kama ndaba ndale mnankwa wazo utara upelu bana mjamdharau mtijojo uregele kama mtu ya ndio maana kwanza mdharau bana mdharau shaona sawa wazo ameka sina mvu njazamba njazamba shamba ukana ngo mndu kumfaria na mbwa ibenza ulamzi watu bimana amba ukana ashe abomgwa mbwa kuzo wangu na ngo mndu basi abuso abaya patikoma yabo dengi yobya abaya kwabe wala ndajoka banu mhana mrumu mrao hai ebano mbabango mroza bari wewe kusumrambua namna ni mrara mbaba hai atuzisa wewe woduka kamna ibondo hai amegi na mbaba amegi na mbaba yesu nduzo nonda yokina ipelo atukana hazi za hae za communication na jau reja tenda parliament abwambi magarambula nao yokina ukakero kore honzi ni ukanalo ngoro mndu harume matangazo kina already hakore na nduna wanro hore nduna wanro hora no hufiero ha no hufiero ha unaona haya rahanjalo za samrad hai ujato dao utato ukubali kale ushindi amru mbaba konsulta hautimize suala mano wakati rakazo ngo na ukuva eba lishauri lala mura isazali alifanyilie masaderi wata waze posto za hao wajawalo hune mara ya wangamia weho solution sisa tambaze longo ya wareti hapo sisa tambaze longo wafanya abandon de posto hao so mimi tamba zilongo ese vamana zao ziwasoha sisamba banu clair shabo ye wizara ye kabinene wizara kwa John Pasha Maudu hai basambaze kwe akaone shengo shahangu chishinji nge watahesamaha ese kweli nge watahesamaha watahesama sanjadea chanzo ukakajali mwaho asha yani nani kwa John Pasha Maudu mjo uona watu wali John Pasha na usinyaze nyuso ngolishileo basamba ihazi na ifanyishi wala uvumbu pando aho wanadamu Wakomori walobonze udi uvumbu anechaka yabolewa iho ilo Dubai Jabalali le porunku iba isao se conteneur hula utahun URFL de le shirika la URFL ilo de le shirika la hatulinu la Spanfry van waloke Spanfry to iyo de meli markabu iko henda Jabalali yende irenge chaka ibalia ija Komor yabo deja arme kodo inu etaka ilo yoho ibaki URFL katsu jonja yoho katsu jonga taka yoho jaun awe daula ikawla dimi kenjo arma mitwala ya heze conteneur izo desko urwalwa iho Dubai zibalu azija hon zija zidedwanewa watonje mapesa harma edawu wema irania wa wandu zatu zabari watu shindo wame ukana mbulevi kwa ndo wa controllers zibanongo kuja una kaida real iftai wamba wakafirisha hai wa real iftai wakafirisha daula Iran wa Komori tundo wa hamba wala de mana boka gasina zero no melinzi mebuliwa ibiri shawa ila ibada pavillon ya Komori basie URFL lo shirika ku lo kalsuba la pavillon ya Komori ilo kalsuba la pavillon ya Komori hono donc ya wetaka ya hatu abika ulazimi kengabo mipango ya serikali ya twalilwao ngarjoka hudanda hubiwo solume budget ya 2026 holiho de kafa la jiria insia hatu dunia ngombo kwa tutwali tukirikangwa twali yao yehunu ngabalo ngwa twali yao mbali ngwa twali ngasichula ngwa bame parazi consultant ngone nsi yaku ngone nsi yaku consultant ngwa si se shahatu do lamma serikali wakahashiri yodi misio yamrudo la mamdu mtana shayo de misio ya hatu de hazi ya hatu sisi shahatu de pression yo lamma ulo muzo ukahashiri no bala serikali kajihenda batina matangazo batina information
information que lazima itende serikali wadu sawa onziani wa yo de maana rambia we serikali kana mtwali namfanye mitwala ya hano haraka anga ensi hatu ngetuka hudanda hubi uhorendao ho juma omuda wa enkodo yinu ne chaka ya hatu ya Dubai wo joka wili lelo ri hunru konsuli wa hensi ya hindi mana mkomor shimejwatu mana mkomor shemil kamla naam ikabla mikenga bo mahadisi baina he wizara ya izabalu zonze nema dhamana wa hedaula ritaheri bwe linyi rwa jina ya hatu ya ndara huletaka hindo biraru mwe Detroit jore de hindi endiga sarma oceanzi de mana voilà ga sarma oceanzi ani yo mitwala parce que hata wa Dubai ajoka rétablir ça va prendre du temps OK yabo yotaka inji ya hoa Komori ya frene Dubai lo yabo Nyezi Mungu ajalianga sina le shirika la MSC wanwarenge porwaba ha MSC ikao alhamdulillah wakatsurenga ha Dubai shawongurengo harma Europa les conteneurs za tupia zilo harma Europa yodo mahala ni MSC ya bali yao ya reria bana OK baishe omudango joka wangeziziwa badala hakaurumia 20 yaba hojoka anje zafanya 28 sha omwe gasi ne furaha ya ukaya le shirika kula hatu lilone manutention lilone transport maritime hatu unatendana na busheke au ni ya busheke wao do wandu kao ngari lindao se conteneurs za Europa zijili ya Europa wali liaison yabo ngasina esema segem wa jau mana span freight hatawa voilà mana span freight windo irefel d'accord ya windo ko rawe za Dubai irefel d'accord donc abonga sina esema segem na MSC izo ya mashirika maili ya transport mahu watoka udori rwali ya echaka yangu hao harma Europa shayo lazima rihashirishe daula serikali wajue situation ya he transport maritime ya hatu ne chaka ya bolwa imu ne makagani ijoka ukaya uhusu ya bije hatu par rapport ya he egeri donc rizamba kabla timike wanga bo cellule de crise itsanganya wifikirili yao ye maudu ya henkodo yini wanundo mwandu chaze cellules lo hunu ndo muhonse ma coordination wa serse yende sekalo watu oui ces cellules lo hunu abaha yono kaya deja Raisa Zali haisa hatia ze voti za 2029 zandi salelo hunu heritage ye seminari ya mwandu ya uprepare ze voti za 2029 wakomori kwa wati wa seminari obahamedula wa sulibanu lelo siku Raisa Zali haisa pointé les doigts yauka nyinyi mloi ho mambao yaukaya kabana kabuka voti 2029 sita shauba hanule taifa lilio karituo dore ngare fikiri voti zijao na nabo wanwa mbele ya zero nabo kwele mara ya kwa tu fikiriwa karina ujua rirenti Azali ya kekatia zenzia est-ce que c'est le bon moment ya c'est le bon moment namna jenele uzamba yabo kana pesa zote ya mali ze voti zinu zifanyishe ekonomi re mbabo ntsaru mwe dunia hunu wajua do fikiri zijao na za jaba ekonomi yangaminya rake jangaminya ngari lindawo ye daula wa organize ze voti za ngari jaharaya she voti do komori wali wabaha shaeka wa fose étape ngawatoka ya encombrement usoni werelo ukana zinde za hafilishwa ndo siasa voti mimi zo zini hafilisha kama mimi ngamanzo njenrume 2029 2030 yewa wojokota candidature ikanjafa bomba wojokota candidature ngori ni kweza nyumeni ikanjafa ulabana 2030 serikali ya mwandu ijoka uroha amba yongoziwa ni mwana mzwani amba ikanjafa ngamyarbe serikali ya mwandu labeka ikanja faula bana 2030 evanu sango mjuo ngamjuo utoka uhunda yabo sazire watija wangazi bwao na hono yabo vota sare wantango juo utoka uhunda nini naam sazire waze pango ya hangu usaureni hamgangi ureni hamgangi banu journaliste wo scientifique
Hein? C'est un scientifique qui a mathématiques politiques. Pourquoi ne donne pas au journalisme? Hein? Je suis un chroniqueur, un éditorialiste. Cara kabja bula kampanyi kabja. Mimi le damala hangu ye karata. Helu beti. Eni namna mbeti ungamjua utoka ukamfa umema ulu 2030. Izo hambiwa. Leo utoka ukamfa. Ngawa namru yahambia. Sabu isa hangu. Haze hatu inu. Do ujue zijoka ujiri ho soniho rahano anru ne maraja wontipi. Wode tafsiri yede diferensi ya hatu la sina emaraini. Dukamra jua zilo khaibun. Isenugozo ka ujiro mfumo ujawonge lazima nkeden zijue. Kabla ya hemaranya wanu ne serikali na jao. Hoi. Yabonga bjebo. Alafu hizo nesa kangu jo enda rumwe zinchaguzi tia. Consultant. Sahwambilwa Tukauhunda ngamumono jao ho matsu. Hai, yerinike. Na yabo lazima ikanja fa ni kemzima miongoni mwa wanachama wa ICC. Habo yakaumwanzani wao. Sio kama mwanzani wangu. Yo serikali kao ujoka unjiabo ujoka unjia hameriti. Ujoka unjia hakriteri. Yakana zina. Ana serikali hiyo ni mtoka kama wanachama wa serikali hiyo. Ukanaso kaya bahari, hari yendu zahe, ziswa zamala ho zahe nsinu wajoka yao. Oh, consultant. Ziswa zamala ho. Yonsi ya kifau miakati hiyo. Consultant. Ziswa zamala ho za mjigerehero. Hewa, d'accord. Nalendele iliriba Consultant malaya. Ese haruma maswala ikaw. Ziswa zamala ho bamedi wajoka. Hewa. Bese maswala ikaw dira kanayo. Oria eleha ria jibu cha. Lazima rilongole serikali ya 2030. Ewa. Lazima. Ministre? Je sais pas, lazima rilongole garjo urongo hele jila. Garjo urongo wa hele jila serikali. Amba. Garjo wa hele jila serikali. Mwenyezi Mungu garjo yana Mungu. Aba sasa ile wakaba sangwanzo kwa research ya politiki. Je? Kwa walo na enzi. Aba sanzo kwa. De mana kaujabo haho jojo. Ngo kwa research. Ngo kwa research. Je. Waudwa toka urume soko hiyo. Ngo kwa research. Mswa faria shaku. Kwa na ushida. Toba. Kwa na ushida wantowe harme serikali ya 2030. Ewa. Kwa na ushida. Consultant. Yo ya hawezi sense Shawende kinwa joka ujere jawanu wajale wale mbele ya. Jawanu wala walo banu Atungola we kura. Keturu yo de tuwe ha. Shangu kubale kangu afari. Wafara. Wafari. Ngo harme alfari yangu alfari. Wa hindi yo man. Ngama mafadi watawa Japan. Ngo hindi. Wati ufunge. Dongo hindi. Watu wanafanya mipango ya jari funge 2029 wao. Sijokaba. Sijoka. Tukaba la juzi iti huzisa swala hulitawa. Yeah. Hulitawa mkini mtujua bala hushindiha. Mtujua ila tartibu ya hao wakanza utowe mtanzani. Lele swala la he masoroda mpukare. Watawa haruma ila ya larinyo wazitotolea. Kebanu rumane wewe pardon zimanu wewe nge undu nafasi manujo jamani nge kawendi larinyo hauende maore hauende Ulaya. Ula Faransa amba mwanzole kesi lile huko. Mwanzole kesi la Afrika. Ujo huja ujo nda baba. Basi besoin sairo. Besoin sairo. Abaha zabari. Ngami nafasi yabo hoenda mangaba hamwe najitambisha lati wakati. Ewa baha kutin ila utwa ila fikira ila ya ka. Yabo tokande natembeye nje cha leo kanani jitenkaba ya bana 2027 le swala hilo salifuto. Naam salifuto. Naam nangali haruma le swala utilita wa baba nuwe mhodari wa utawa. Ngwaibenza elinu swala usuya na majeshi mfukare. Ikaudu watawa haruma chesi wa shalarinyo. Yeba serikali wafikiri yao. Namna je hele pande la aibu yikao. Ze television za dunia ngatinga uli. Ze television za ulemengu. Ngodi ngo hinge zambao bahata tipyanu meko murungazi. Yeba serikali wafikirio namna je haruma suala zero. Aibu si hunde wantu. Mtunjia longoza security na jawa kanga amdio beli. Hai baya. Marhaba menji bwana consulta leo hajato ba yakana nguro mzi wa hatu belu abonge sazi hakikishi hayoka asa hajato ba to sana salam ji hanyu yakacho kaende mwendo wakati eze sauti zihe ajulo tsa sama aba yakana mkaru maila actualite ole mengu na hunu ndani abonge dongushira wakati wema na matangazo mema ya khair usoni mwako mor hawants.